Agebyobushobozi nigakuchubwaho Pactus Uganda Limited. We offer training in professional accounting courses. Abantu bagira nko bamanyira hacho kubafurra bakahandikira ba Munisiparite kubamanyise ekiteekateeko cyabo ahanshonga ni yemwe. Batweire mu rukiiko bajya ngo mwene mube mu mukiryaho muri rero ntwiza kubatebekanisa tubere mwene rizoberi tuzakura turabesere mu bake abamwe babahireza za semansi kuzo mukoti fotokopinga ebaruhezo tugaruka tubizu haze kigenderwa cyo kubahe baruhezo no manya tauni kraka no bamuhindura bwakire bwizire ba physical plan no babahindura ba tauni kraka babo mu division ni babahindura ubundi baburogwire bwo kushoma izo baro. Umwanya ogwo gwa Kagogo ogubarikwenda kubatwaramu obwahati gurumurufura hamwe n'emiti. Omu rukiiko rushitamira hakereziya ya Christ the King aba batabukire bakuru ba Munisiparite ahabwo kurema kushikiriza emirimo yabo bakaza kurabanisa mwe y'abandi. Mukinda burizo ribiberaho umuntu ribahambiraho umuntu ahabwa inshonga yo kuburetara ko kubihanwetara mazima akabi atakubuza bo mutenda ni tubere abantu aba no bareba kuna abantu binji munonga abantu aba ngo bari kutakasha umutawu aba madukane babenda abe hoteli ne babenda ati abantu aba bariho umutawu manisa ngo tujagora owetu kata tujagora omukushobora hanshonge zona ortauni kiraka nagira unkanso ya Munisiparite ekahinguza kutaho umwanya gw'amakorro kandi ngo kigenderwa cyo kweta urukiiko no kukurikiriza inshongezi rero nabo bazitereze kanso ya Munisiparite ukaburyo bwo planning ebyanga uko kubirije kuba ombere birukwije yagira nkurugira hato kweta uneri umwanya wo kurebera industrial area namutinga desire industrial area kuba kudeta industrial park ntumanyisa mu government ekutebekanise ya planning aje yatame birukwetengwa no basakuzayo bakweho umwanya indime ziryoku obwo kureba aba bantu bine obutashemererwa n'indimi nyingi enforcement kwari kurugaha mugambira tupamite n'emitwaro 5 yowe kishomo mu budget ya council bishanga pamite tari kurenga emitwaro 10 ondicha chazayo atupamite n'emitwaro 3 mwene utabonekera ke cyora akore aba bantu aba temporary structure nutekwa kubagambira fi eriyo tubasa kutagira industrial area abantu bakazayo umkwezi kwa 8 net capacity okakandi nokere capacity semerire kusebera umuntu wena tunga pamiti yahari gasha kwa Edison kinene Agebyobushobozi gabanga kuchubwaho Pactus Uganda Limited. We offer training in professional accounting courses.